Magni Sngabi session kabasngo tanak jong iba Manuel Badwa Leishiba ngasa amaki ngala du I pa jong ai la klap no pom kanandon nasna de hadin ba klap no pa I ri mei ni don samut parang nang ri khatu do nga khabi man ni dia tamba syuken no kata jing he jing san de pang de ko sup klem pa hi yen syu thau don bok no ba le si ko puli puthi jonga de yalam ti la ni puli hapo advance hapo shilong kala ada kelas 10 nami nami de shilong na mapoi na sidalhi mapoi ni puli sidalhi de hapa ni puli sidalhi Nai nasab ki oi na manual num na di puli engineering di puli doktor khamta mi ye no nama nai ngadon tu lo mensir pa am suko kwa te ban tri kam sarkar am sudah ta mensir tri kam sarkar tu masyaram te ngau ni ye na kwa ban puli de boi ja puli ko mangale chiki ko masyukran no ki kena bisa disutu hingga kuliah tentang humanities, meaning akan kuliah science, akan kuliah ke penyokam, akan kuliah tentang disutu betul-betul jadi berjong. Kemaskan kuliah economics, asam kuliah political science, kadang sedang kuliah ke subjek kebalalasi masuk tentang geografi. Dengan juga kata lagi semua orang ni akan kuliah tentang penyokam. Ampat sudah kata lagi semua masyarakat ayatnya. Ngasih sekolah kita menpuli menpro kita bien kumno mengenal menkili jikili kita kampenya nam juga menjubah makwa menkili bisusu kan kadang menghisap ya puli kuat kemampuan kecil puli kuat kembali nam tak kumno kita menjubah bubun kikna bubun kiskul bubun kipuli putih bubun kiskul bapero ki hikai memang kumno kikna kumno menjubah kadang kecil hikai kede kecil hikai kemana kumno ki khna kila man kiti ka bakham khna bo no hikai ru kham tu marjin mon janga re kista kawan be ke jikuli re be ne ta ku kon ke namar ba khna umana ikhna ibara man kiti ki jikuli ka bakham khlain idi khna ba pro ba jabe idi khna ba khlain ni mun chu kham te kumta ke na sam puli ta jikuli bo khai te habakon Hapakat hi ke kam gajang lu tengah sedang ngajak kita ke competitive exams tengah show kita competitive exam bukan kekat mah common admission test bukan juga akan kuliah MBA balik ngali kuliah MBA bukan kita perkat pada izin kuliah MBA kada izin kuliah kaba let's say beliau kam kita di bawah hendak izin kuliah MBA bukan sini kat izin perkat juga kadang kalau sekolah ke finishing school, itu tu finishing school pun no. Kadang kita masuk, ya ke kalau kita aktif tu pah halu graduation, kadang ke melapun apa jingin jobi. Ke MBA ke Shillong no, ke Shiship ni ke kalau kita bila pandai melapun agriculture, bila pandai melapun political science, bila pandai melapun doktor, bila pandai melapun engineering, bila pandai melapun accounting, bila pandai melapun English. Apa pilih pan manusia ni ke MBA? Kesulitan datang mansur benar no anjat itu jemut berkhafi. Ke MBA kita kata tanya dengan apa lagi itu. Boleh boleh orang anak kuliah MBA means lawan le business. Kada kuliah sisa ke MBA kami orang lawan le business. Kesulitan datang mansur pro kita bin ya kanu kam asin. Kenapa begini? Kam klan susu jemut berkhat. Kenapa pin la untuk kam ya ki bersyukur no ki sab mau menjadi kumno menyati kerti dekat MBA bukan sih ni kada bintang kata kerja kos dengar kuliah kata kos di MBA dan posisium tahun bom yo kam no ki kam di bahe dengan yo ki kam di bang bersyukur no jadi ki corporate mo ki companies bahe dengan poi mi no pen bandetre ki corporate sebab fair ini, apa isyak seperti itu kau baik. Teham tu dan aku asnam aku dasnam
nampak jutaan sisi tu bangan dia akan berkat hai ke jing im na jong ten kesidong ba ta ya lam nanti le kam te ngashu mare shrum seneng ngam stu thaw ta jing im na ya ni ta ya kulai snem shukala lai kulai snem nay lai kulai snem shukala lai pusan snem lai kunyo snem ya su thu bangam su long shu nama ba teng ha jing im kadi benok little bit machu om no kadi benok balance Jude mencu om bersyukur tani kakam, jude mencu om bersyukur tani kakam. Andai teknik kuat kan, at least ya kajengut berkata jong, ya kata spiritual being, no mencu om no, ya kamen sen jong ni kat empat. Dengan sepoi wan pai yang pat seselong, husnam arhajar kat kendai. Permohon pai seselong, ndai wan pai ngala syukur kita kikam baru kai. Lalu mencu om no ketin parek no, jumping horse midstream. Meaning kalau mari itu timbale dengan berkat noba kalau ada kuat bangan kelano dengan orang pai no sesedong dengan orang pai sesedong ngapain join si politics ndai bangan join politics bangan kalau start no ngapain join politics sahaja harusnya ada jalan apa bahkan nama nasional yang di parti nama ba balik ngacu top balik ngacu nung ong ipisen nama ba lada isa sila kalbun snem kamtam nadu snem arhajar katlai nadu orang sensyar kesokan BJP kani tengah hab keren di Malaysia ngayu i kumputar persan badan syabab ngayu i pun ke jingle jom ni kesokan BJP ngayu i pun ke jingle jom kata ke grup ke RSS kata hai ke imam salam kamtam dunia Kristen badan syabab jadi dapat kalau pemiat kita berhenti ngamsu yang ham dia tu dengan badong sebab kita ni ngawan pai yang sesuatu menjoin ni konteks nama bangsa tu bakum tu berhenti kebayat sebab kum meeting saat lepen juga mencuba kita pat sebab ngamsu yang ham kan dengan sejoin ni kita kongres tu konteks tu ini dah kata dan suki nama menjoin pasal parti kongres nanti kami kita kam konteks kalau kan alam bun sien ba ni hapo Meghalaya ngidam duna bah kilak tidenti ngidam duna bah taka bersyukur lo kakabung banyo kikam kijam syadakha sup hamanyo pam nanti hane asal jungi hamni hapo jalan jungi Meghalaya banyo kam besuk teng ngasih berkat haman sien batas no wa nanti ke pol wa nanti tu panai ke seru teng asyik berkat mesin ladang berkat kami hanya mendak population kadang lima lain usan lak hapo lain usan lak kesorkar lada kapun kam sibon kikam sorkar ru medena kanum palat ya kan silak siten Allah kata di bala aikam pun hak kam sorkar kumbaga long ang Meghalaya kasorkar kanang pan aikam tam hapo silang lada kalale bha lada ka kraw spa ka pau ng kasorkar Meghalaya kana pan aikam dikikna kumapisen nang ni syakman tambakan para di silang site kanong para bomod lada ni berkat ha ban berkat betan ni kakam sorkar kamde ke ba lesinga ngantong ipise ke do pili tu banbe tak thom nama gadi ka thom ke ba lesi kamde ke basuk banbe kam sarkar hon pina show me ki exam ki prepare la pidon kan jinang ke stan la pi pas ki tu exam pi yo kam sarkar ko biang shin mamong nei ban shin nei ke jingwa ko ben susu ipi ke dei ba susu pa ke capacity jong jong ke kadu ka no pila Andai lada pidang ihna kami kita aku wisdom aku license aku sausna kadang dei ko poli pi bagwa lenti hakanu kom pi kwa bantre ijat kam iu pi kwa bantre ban kadang kadai pat sa kam nam jung sorkar ngen yang ha hong kadai ke kam nam jung sorkar ban snai kita kilenti kita bagi kena jungi kita ban simi kita bagi ban be kita bagi mentara lagi pek han syakakam lejong mah kakam kabalik si
singin kap itrei di kam najong to pay repair but kum office ko piawan na kini kita senang kiram lang kinam start kima korla kidam pun bagi opportunity but try kam najong hawan kam dei ko sup kadai ka kam ram jo sarkar lu ko ong pi ban snai ki liti man shu ai bin sai di tidak ibarat nama pin susu ke ai bang keren ma mentala dan ipet hapo ke India Kamtang lada fitrei ke kam najong, lada fitrei ke kam kontrak, lada fitrei ke kam iu. Kenal ha, ya ke kam ko fitrei, ban ya ke ko pipni fitrei ke kam jupi, jadi banlah bandi. Daya, lada na le bandi, kam bantoi le bantoi. Na jitu khana na ongi kibriu, kum makalong sarkar na gipon, kahikai hai kibriu le si ban sujan. Kehikai bahaya kibriu dan si bantan mula. Kehikai bahaya kibriu means ban develop it skill. Mang shu on skill means ban le ikam kibriu. Mata ka shu anu saya pi. Lada ka soka kon hikai hasnong dom pi. Ya no bantan mula. Ban lada du khna ula nang bahar tan mula. Le si ula tan mula shibutli. Dara de tan ka mula shibutli. Lada umra bandi. Lada tu pemurah bisa kut bentuk ini, jadi sepak tadi. Lada kembali umna peneliti saya usaha. Lada kemudian ke yoga hati ibu peneliti, kemudian dimentai ibu puntan. Nama kemudian ini sudah tentang jinggot. Kemudian dimentai dike. Kadai ke kamlambat yang besarkan, balapun di berdemi pada kita karkhana, naik orang karkhana, berdemi pada kita kirukom, hakunu kirukom Bantun poi itu tiap kita senang untuk beliau bantu saya usaha. Lada kita duksan muslom no tang. Bagani ngakran habo Sangkret College show. Asno bahkan sesuatu ini tadi. Lada kita kepercayaan tentang karena mi usnam kila angkun diberi kiban tiap dekat online. Mana nak yang bisa operan kam Amazon. Aktif ya kan program Amazon, Flipkart, Snapdeal, tuan kampunah ni. Jadi page sesal kubur ni dia mentah baru kai wajib tiap dengan Amazon. Uya net sebutan, uya mati tiap rupiah, mulai hampa beri nanti empat, unu nanti nampak bukan. Uya net sebutan, uya mati nampak phone, uya play tu app Amazon, uya play tu app Flipkart ne keke, with hit kita nanto. Nama lagi kampet dor, bani kador bayo asap, kampet dor betul sibun. Telada kita kan, hapo India mana, ke population jom India kalau kumpa sispa saupo krore. Naga sispa saupo krore kibriu. Da kundo nyau pau na kaupo krore kibriu, kita napo Amazon, kita napo online. Disutu nyau popular ni hapok Meghalaya ke population keretang lai ku samla unong thiet hapok Amazon London nyau popular mentang haju om berbuat bahkan dia ketamlam yang sokar man let's say bang sutu baka yoga hat kum makalong mentang kalau let sakata ko ni khat ke online market. Kalau lihat sisa ke online market, dah kamu sakut cu, bagi ni yogi hatu menginjui ini. Hapo online market, aju omban, ketika kamu nam tu peserta pandemi, ya kita ki baju omno ki fulfillment center. Aju batai ki fulfillment center kelong ki. Ada feedback bahaya ke Amazon, ada feedback bahaya ke Flipkart, kadai ke yo. Maki ke kamram juki ke litang kan penpoi ke tiang nong dia sesi nong tiap ke kamram jum ke Amazon kamde man sinayo ke kamram juki ke leba lese uba manuel udi murah hapo Amazon ula shanduri di murah rupiah ula bu amdo ban lese udan koi beri nopo Bombay upai itu murah ke basna mana uang ini ngaku atiet ini murah klik deh itu ngalamun pa mador kasi sans patingka ko igumura uthiet itu ulong to mansiu usiu lana ula depsiu ka Amazon kelayo itu data kalau flow ses company ka omba uni beri ufathiet ini mura
Nang ni kelak benda nak buat orang lu. Kin wan sim ni kumura, kin ra, kin pempoi tu kumura satu stis bombe, kapa pidi ma pi. Kisusu dekat kamram jaga Amazon kedai kita. Nga kejuam, bun sia ni kini. Bahkan kamram jaga sarkar pan. Kedai bermamla, kum dia kata ke company Amazon kandi hapo jelas ni. Kamdai kampunda di kamarian. Kesusna bekum pasna ke post office kita jumpa yang di post office. Ha post office ni pa ayu ni pa shiti nai. Ni pa parcel nai. Ka Amazon lu tik kalau menju. Tambah Amazon menju pa shiti, ka pa betang ki parcel. Ya ya tu ke bai pa ka sim apo tingkan. Khasan tingkan depending kat nu bajing he. Teng-teng ka sim lai po tingkan. Tu YouTube nong dia beli, ada ulak lah mensinai itu kita kimar kita ubah mendin. Hakan nong kapon, lesi lah dekat rumah, si hajar pun boleh menguai kesi bapak tit itu katian, ulak lah mendin si hajar beli kita dimurah hijau kesi. Disusu em, dementah ke ailat ni em ini kena juga batin sedang beli kita kena badan. Nang situ ayam saya di Hakapor Christmas. Hakapor Christmas. Mana bertip nak teng di pisau sok mari, sok se tu bundun. Kita kan sok mari di way. Hapo Amazon usok mari ni sisi semakin ni syata, ni syakar kemadan. Nama bumbur kita se je. Itu sok mari sisi setakar kim jiu kli. Kim yo beli kar Islam. Kita Shipau tu ni somari ini san spark kan. Means uai somari bangi super kai ni sih kai deh. Kita har kita itu san pot kau uai, si spark kau uai. Kita kita hapo Amazon mentaru san spark kasih paket itu somari. Tesu orang mapi lada kiwan ada yang kesan ke bapidan, lada pidan kata kita bro aja biar bapi orang makwa pendek kita business. Lada pisut kata ni somari napo. Cloud, berpitak hayu kita disebut pideh apa Amazon kita har kita itu satu patingan kat nu kamai jadi telah berpikir lada kawan ke Amazon ko sidong ke bak sakar kawan nak ke itu Amazon sidong kin pun ba ikna kibanan bertre kam kiberit kibarak berdenti kum kita tiap hapo kata online business. Hindi ko syukur na tama sa mali, hindi ko syukur na tama lumura. Kibun kita kampung kisensar, dapat kung kisbo kendo gidi kibro kung kabarni, si barni kibo si kogilo gidi si hadapin ka, si barni kisukar pinakaw. Nama siya nakar judul semua, kibun bahay kibro kiyem kitu kiflat roper kitung sentil. Apa kita setiap kita kandung bahan, kimia setiap kandung bahan kita online. Ni sendiri pakai bahu kandung. Lagi snas bo, ikan ni feedback, ikan ni dia kat nu begini orang tu batai mati. Jadi ni ko mafi se kandung kita nak kena. Ada kimia kam sarkar. Jadi banyak pet nanti, banyak hal nanti sekibai kita kam ibarat se ni dia pernikan. Berkata ketika jenang kita start, hindi ko ang magpilalit training, hindi ko ang magpilalit pas kasi yung geography na ika ba pilalit ko siya kang pinag kam mag-pro pinibim. Pagka jing kulit yung thi, kapag pinamlet siya po balik siya papipuli ki jadi kulit kipen klaim niya jing mun jing berkat dempi. Pagka itu jing mun jing berkat dempi kapag klaim Pila apa suki wan kila pinti kumlo bakin boy siya tu batok ba pikwa. Hindi ba ba pila kapas accounting ba pinang bande business. Hindi ba ba pila kapas geography ba pinang di kam kita. Hindi ba may kigay. Kaditang kajinan sa di habano ko pa pinto kami da de no jong pada habano ko pa wan kanti kamne kanti masuk bro. Kajingwa juni berjuang no. Mata bergabung dengan kegiatan politik itu, kajian kadang sedang hari, kampak long belum sebab. Nama kayo kakuat berkakamai kaji kebami nak tourism hadu mentah, kadang datang kendian jom kejingyo jom state ini. Kadang kadang sudah ayat ini data mau berpensusu.
ke tourism sector ke contribute dia ke income yang ke state ke contribute tak upah 100% apa Meghalaya. Meaning the tourism sector as a contribution to the GDP of the state is only 6 to 7%. Lada nak compare dengan dia ke Goa. Hapo Goa ke tourism sector ke contribute dia ke kamai ke kaji jom nang Goa hadu 8%. Temu kata tourism sector Goa kala ya hasman. Lada kita dah Darjeeling ke tourism ke contribute dia ke GDP jom ke Darjeeling jom tak ke district Darjeeling mana ikan resident wal berapa baik ke contribute hadu 8% Mau kita tourism kala room kala baju orang kala hotel lah room haspo baka tourism sector kala contribute mentah belas panjang sebuah state dengan dia ada kita mau bisa baru saja ni yang dan bahkan tak opportunity mentah tourism sector kan dan bahagi hoi kum bakalong mentah kimpak pun kibri kawan pendapat kum menciptakan kesorkan kau halu arfu akhlak mod turis di Bandung apa ke state yang Meghalaya kita ni arfu akhlak mod turis di Bandung mentah suki Kitulis KCUE sesini kita mau keluar. KCUE sesini kita mau keluar. Ke baik tenang. Kadang kabuk siap inflasi ni. Bantu dia, papan kan kalah kan tikum no bandung hak tourism sector. Nama tourism sector kapun ha. Mendai bawa musyusna tak ke guest house. Mendai bawa musyusnya tak ke kali. Mendai bawa musyus kerja tak ini. Kita kibai kita. Bantunya kita tourism tours, tourism travels bersifat dibeliau. Katur beri sektor kepada SC. Nak kami katakan dan bisa ni kadang kalau opportunity nama apa suki kan kami usnam kin nambul ki beri mana ba kin wan kai sini selalu beri. Apa ki wan kai beri sini selalu ni kadang kamlam jo bisa tu ban play ki ban krim susu itu bikin wan. Nama dia susu hidup resla wan jo kejatan ni. Lada usahakan simit tu, dah kuno sekolah ada simit dulu deh. Lada tang nyopa ada simit tu, kan nu kepisah kawan koi sesuatu setahun ini. Lada wantang pemba, syukur habis sistem kiwantang sekolah ada pun itu sekolah makulah. Lada wei terus untuk apa ada, lada usaha lai sosial kan. Kan nu kepisah kawan koi sesuatu setahun, jom PSA. Bahkan tu kepisah kan turun sesuatu ni. Kaspa kapau kan kau jangan senang dulu. Tapi pau lap kila kawan. Katu kasi pau lap kami bawa pandai tam subai beliau. Kala pandai siki beliau bukan guest house. Kala pandai siki beliau berpenyat kali. Kala pandai siki beliau beli restoran, beli kafe, hotel. Kala pandai siki tu guides. Kena kami alam itu, ki banyalam dan patai hai ki. Kami kita sektor dulu itu pak. Ngahi simen orang dapat kapun bahasa opportunity hamtam hamok keluar. Nama bah, ku mengintip dulu, kamu keluar ke Dangdai itu ke district, ke Balesi hadu mentang, kamu koi kan cepat nama ke Dangdai district kalau semua krim itu beliau bagi wan sini. Kau mesti seorang kena peta. Balai bagi pun hari ini saya malam dia ki hamtam. Balai bangun hari ini drivernya tulis ki on pangkan jumuntai ini kasih. Nama bangun sini kami hanya mentah halu mentah kapan yuk kita tulis bahasa ni. Kiwan gohti kita seorang, kiwan kita bos behet, kita seorang kita som tifin lupa menurut gohti, kita Bagi beliau kuasa yang senjam, Henry, haba ladona kata stage dan proses dan kata kaji mo kaji don kisah pasna. Pan pasna kata business. Kadang ke way isu abang Asia pan abang naik senior ni way. Kadang isu kuno bila pan persapkan memang pan patai jalan. Kuno bila pan orang kami. Sekitar kita tools bersifat complexity, first complexity. Ya complexity tool. Kita di bawah sedang business, dengan cuai saya ini. Income dan come show first and foremost, kau ini hall. Next,
เป็นคำติดที่มาสนาอยู่เป็นคำเทียนเป็นคำติดของพยังอยู่เป็นคำเทียนเป็นคำติดจะโซอยู่บนพิลาลาบันเดโซพีลาบันเดโซมันแรงลาบันเดโซมันเกลลาบันเดกรูเซียลาบันเดเก๋ๆยังมันตาapa pikwa berarti kita bisnes kompeta fin pelan ya akan kanu fin penengkam kanu fin penlut kanu fin penengkam kanu komponen penlut kalau kan hakasisni kanu bila akan kanu tadi bila akan sina ya habakut kata haru fin kaplan dan kaplan kanu tadi kehidupan fin hati dia fin fin dukan macam tu apa belum dari fin necesar Esi hasil bila omba, dah kuno mulu habok arbanai, dan hab la ban tap ban bu ikhtiar jongai, ini biasa jongai, hakumba sambut di kehidupan. Nama dah bila bu itu ikhtiar kehidupan bro, jadi ban dia dan ijing susu, dia kamu tadi la ban dia bersisi susu kan. Eh, lalu dia lalu so asal nanti ubah, kibiriu kidiman lah, bila susu baik kamu bersupply. Now, balik na pinapsna kita ikut ka detail project report. Haba pisna ke detail project report, tidak mesti download online. Nanti kita kena kan baca bel jom. Kalau pisna itu detail project report. Ham tu bila kamu ba yosi bila asal namlut kat ni. Ka profit nambu ila dia di atas. Yosi bila asal namlut sispa tinggal. Ila dia finbo profit sampu tinggal. Yung tunang nilukan pinay ako tingka. Mo kata haba pun pagba ang tiyan itu asal sispa niyo po tingka. Daya, now haba pidi sispa niyo po tingka. Lada ulit asal yang doon niya magkiwi-kiwi. Yung doon magkiwi badi tan sispa pidi sispa niyo po. Yung pina. Yung doon mo badi la sispa pidi sispa niyo po. Yung lapalan. Yung kijingan nong ipigam yo. Te pikap sinay tay dili project report hay tay ikom iba piso to pila banle. But hakapon wakilet kat si department, hakapon wakilet kat siya kabang, pick up ay presentation kiniki, pick up atay company kiniki, bang pinhapan pair pag na kiwi-kiwi-kibriyo isudet itu submit itu tambah apa submit. Te habakon itu briyo habakon man ay bisay di kalon, isip masyong sanla, laylak sa kaday, udan kita kucing semua mensim ni kan ay ini rasa kan miyok show. Kan setelah kita bahkan ikut ke bad debt, bad debt means kepisah ay nubru pernah sudah sekalian. Itu ulik lalu kan, ada pibu benda pada dia yang kesal kita lalu senang dia yang kesal kita kini dalam takat. Dia pindah mesej sekar kena skim bukan nak mana skim itu adalah ayu ibu pimpan lot teman itu susah. Jadi sih kejingkwa jing thang sim yang kita play tak kamu jom. Pilih ban buat pat lagi jing thor bagi jing pen kiba patik kan banga hapo kalai banangan poi sini hapo samlang poi sini ada kebiang kita patik jing pen dek ba jangan menunjukkan buat sel diberi kini perlu bisa menjadi cabang sisi kita ini nama aku mau kalau mentai kita dalam kamp teman buat skim kita dalam kamp teman tapi selong nak hadu no pikuloy hadu no lain hadu ni pada hadu no belum detail itu project report ini. Ada belum detail hadu project report ini. What the KMLA KMLA scheme mana kita perlu lagi ada. Asusulan. Tapi ni kan sampai ke senang ya. Ada senang kalau strict.